abatura na munongo abarukurugo mugomborra ya Lyantonderro na Kaliro nibagira ngo ibura ryo buhereza omarwara ryo mbyanga byabo nigacwenteje ebibazi nimiche ebibazi netwata kubi omwe wagenda omusawa kweshanya konga wawashikire onale mazi musikere yakali Nosa namba sabatu wakyala kalina kakulembera mu byonna kalina meters nga 3 kunya ye mochale yedwaliro ya Lyantonde ngali falo ekozesebwa district 3 ekoba kwa semba kirukula ya rengo ne yakali newebuza abaka tibaba kintu ngekyo government keri kutukolera ebintu waza kubitunga niganyena kagabatunji bagamba Payasman Garhanga oguno muhwezi wa mukuru w'ebyamagaro mu district ya Lyantonde kandi ogunasima government hakubahereze mbazi nkonkani miche wageragera sana districts ezetolire Lyantonde kandi ziri kutunga obuhereza ahirwaro ndyormo tuburemeza yibukira kuba ni ahananka ahakora procurement plan hatukora kuba otebenkanise kubi wayere meetinga wabota utetegerize okuwanoza kusaba nobasa kusaba mubazi kumwe cyo tukacanga muri tikizo musaba mubazi kumwe kunkosa ngoko mubazi kumwe buri expensive enshonge zona zimanyirwe ompa mombesimbiraho babene barondo bushaki cyo mbyanga ebi mochari shime kubera umufuriji omuntu yafa bakamutamu kuri umufuriji bakamushweka embwane zirya ki emitumbi twine mibazi marwaro na yeru abwogo chairman wapato waronde bo muntu wa wansi dara uno mwana wa enara emu kizibuki ekikoreka ngo aba bante mbuto zikarga zija zataho mutu Ndisande William ahabwa gacenjwire